Kalau ini tak ada kena dengan bajet lah, okay? Tapi kalau kita tengok environment hartanah sedia ada, so hartanah sekarang ni still lagging lah dengan kata lain. So dia not peak lagi, dan kalau tanya saya, this is a good time to buy. Sebabkan apa? Sebab it's not at the peak. So harga tu bukan harga maksimum lah dengan kata lain. Semua you kena cari yang below market, yang ada permintaan pasaran, terutama dari segi sewaan. Then you tengok historically kawasan tu berapa peratus kenaikan dia, tahunan dia berapa peratus kenaikan untuk that kind of location. So itu nak kena buat kajian pasaran terlebih dahulu untuk tentukan sama ada hartanah you beli tu baloi atau tidak. Tidaklah. Itu yang kedua. Yang lagi satu tiga, banyak hartanah hanging sekarang. So dengan kata lain, rumah dah siap, projek dah siap, tapi banyak unit yang tak terjual. So yang ini you kena hati-hati sebab takut locality tu tak ada sokongan. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, because government heavily invested physical tu kepada contoh macam kilang, data center, chips development, whatever. So you boleh perasan some of the lokasi ni akan boom gila lah. Okay? Contoh macam area dekat Johor, Penang of course, and then kalau dekat sebelah sini, Putrajaya, Cyberjaya, region dekat-dekat sebab data center ni buat environment, industrial zone tu lah. And also dekat area macam Elmina, things macam tu lah. Okay, tapi dari segi sewaan, saya tak sure sebab benda tu nak kena kaji dulu. Tapi daripada segi capital gain, this kind of area, capital gain akan naik lah bila dia peak akan datang. Okay, so choose your better properly. Pilih hartanah yang sesuai, buat kajian pasaran, dapatkan below market, I think you are safe. Okay, and then pastikan you punya kadar sewa tu, kalaupun tak boleh cover 100%, at least kurang-kurangnya negative cash flow tu tak terlalu tinggi. Okay, of course terbaik you dapat positive cash flow lah.